Koliko sam pratio ono što ste izjavljivali ovih godina i tako dalje, čini mi se da ste izjavili da u trenutku kada se Dayton događao, niko od učesnika nije bio potpuno svestan razmera zločina koji se dogodili u Bosni i Hercegovini, posebno Srebrenice. Je li to tačno? Da, tačno je. Iz prostog razloga što kad crtate mapu, rekao sam, onda imate tu ljude koji su na terenu. I onda sjećam se u jednom trenutku, nešto smo gledali oko koridora, oko Brčkoga, i onda je Alija Izetbegović rekao nemojte to selo da ostane tu, tu mi je poginulo 20 momaka, ne mogu da izađem pred svoje ljude i da kažem kako ginuli su mi ljudi braneći to selo, sada odjednom ono sad prelazi u Republiku Srpsku. Vi govorite o... Govorimo o Dejtonskim mirovnim sporazumima. Ne, o kom mestu govorite? Govorimo o selu oko Brčkoga. Koridor oko Brčkoga koji je vrađen trebao je da zadovolji neki opšti vojni kriterijum, a to je da bude linija razgraničenja od 15 km kako artiljerijska vatra ne bi mogla da prekine taj put. I kad crtate 15 km, onda se pojavi problem na terenu. I znam da je onda rečeno, moramo da uvažimo, to je apsolutno tako, da se iskrivi malo linija. Kažem to zato što nikada niko u Daytonu, dok smo bili, nije spomenuo Srebrenicu. A kažem javno i sa punom odgovornošću da smo bili svjesni razmjere toga zločina, mi ne bismo mogli da izboksujemo bilo kakve rezultate i bilo kakve pregovore za Republiku Srpsku. Jednostavno, poslije se desila konstrukcija, a to je da se činjenica koja je iz Daytona iznjedrena, a to je postojanje Republike Srpske, želi osporiti interpretacijom zločina koji je nesporno se desio, ali koji tada, da je bio na stolu, on bi uništio Republiku Srpsku. Mi ne bismo mogli da odbranimo to. I ja sam mnogo puta rekao poslije, ne sporeći šta se desilo u Srebrenici, niko od nas o tome tada nije pričao niti je znao. A u pitanju je oktobar i novembar, 4 mjeseca poslije dešavanja u Srebrenici. Dakle, niko o zločinima nije govorio, nijedna strana, nije o... Govorilo se o zločinima, naravno, ali tada zločin Srebrenice nije bio na stolu. Da li ljudi nisu znali ili nisu htjeli da govore, to je, ali potpuno logično je moguće provjeriti moju tvrdnju. S obzirom na veličinu zločina koji se desio, zasigurno je da mi ne bismo mogli da kažemo da to ostane, taj prostor i to područje da ostane u Republici Srpskoj. To je nemoguće. U kom pravcu bi možda išli pregovori da je to bilo drugačije? Znači da se za to znalo? Pa da vam kažem potpuno da je na stolu bila razmjera tih zločina, ne bi bilo pregovora. Pa kako možete da pregovarate i da tražite nešto ako iza toga stoji tako veliki zločin? Zato sam ja snažno ubijeđen, poštujući naravno sve što se do sada ovdje desilo i poštujući sve žrtve, snažno sam ubijeđen da se poslije toga desila neka interpretacija koja je imala neku svoju političku konotaciju. A logično je, vjerujte, ne bismo mogli da odbranimo taj zločin i da na osnovu njega dobijemo da se uknjiži u mirovnom sporazumu Republika Srpska. Kako je izgledao taj razgovor oko Sarajeva?